ula kwegcokama lokhuliswe yiyo inkani lemthathe yambeka la ngoba umshovu inkani kwaba nenkani ubekwe inkani le khona and njengoba bebekwe inkani le khona ngeke ashintshe ukuthi angiseyena umshovu wenkani usezoba yini manje ibhotela ngeke asakwazi bayibhotela ngoba abalandeli bakhe balandele lo mshovu bathanda isibindi sakhe bathanda ukushova lenkani yakhe ingakho mangabe ulibiza igcokama kufuna wazi ukuthi ubiza umshovu wenkani kwabanenkani sakhuluma ngiyaza kuzimdola khulileke ungangitatazeleli ngitatazeleli mina ubiza umshovu wenkani kwabanenkani uyabona ke mfethu mawumshovu wenkani into yokuqala oyazisayo abantu bakho ngoba uyazi ukuthi bayakusupporta mawusubhekene nezimpi abantu bakho ke ayikho into ongayenza to let your followers down ingakho ngisengenza ngisho nangenkosi unyazi akho into engayenza ukwenza abalandeli balo noma amakholwa down mina ayikho into engayenza ukwenza abantu abangithandayo nabangisupportayo down okunalokho ngabalwela bafethu asibeni honest ke bafethu kuyenzeka nje ka music sikushaya isikhathi obekele sona kakhulu futhi kuyenzeka uma we understand kodwa i-music industry kuyenzeka sikushaye o-MC abaculi uyabona ama-organizers thola ukuthi i-organizer ayikho estadium khona into yoyilanda kuyenzeka mfethu sikushaye isikhathi asibeni honest kodwa uma sesikushayile isikhathi kumele abahleli bomcimbi ukwazi ukukhuluma nabo ukuthi ayisingishayile bese kuyabonakala ukuthi kuzokwenzakalani kanjani normally uma sebesho ukuthi ngoba sikushayile isikhathi iprogram yethu manje khona ama VIP khona icukuthwane khona ama sponsors asebenza ngeprogram because this is the small baby that we are taking care of and siyayikhulisa and bonke abantu babheka iprogram ukuthi kungena lo ngalesikhathi lo ngalesikhathi so unfortunately ngekusakwazi ukungena i-artist nje normal elingene ngokukholwa nelingene ngokahle nje emculweni lizo understand bese liyahamba kodwa ukuhamba kwayo uma linabalandeli ngeke enhliziyweni libe happy ngoba bagcwele abalandeli bawathengile amathikithi bafuna ukulibona ngeke libe happy baba kodwa only if you are care enough ngabantu ngeke uzobe happy ngoba konke evele yenzeke mawusufike kubalandeli bakho kube konke yenzeka ungangena ngisho mahala indlela yokurobha iartist bawufuna kucule mahala othi adlule nje ngasemcimbini bese utshela abalandeli balo ukuthi awuzobe khona nobani bengenadlula lababona abalandeli lingacula ngisho mahala iartist likubiza mawusalifonela kodwa mase lefikile abalandeli bela lingacula ngisho mahala iartist ngoba mase libona abalandeli iartist ngisho ka gospel konke ehlanyana bayazi usifiso ncwane wayethi bebabone workshop ukukhala sound baqikize angene workshop abaculele mahala abalandeli bakhe yenzeka lonto mase bela abalandeli so uyabona mase lifikile igcokama liya understand because ngithe mangilalela inkulumo kaZimdolo uyasho ukuthi alilwanga bekhuluma nale muntu yini noma la bekhuluma nalo kodwa uma sebehambile nampa abantu liyabona amathawula ayike bafethu asibe honest lezinto liyabona amathawula uyabona abanye nenduna zalo sezibonile likhona uyabona ukuthi ngeke usangena ayike into enzima kakhulu le ngokuthi linamandla wokushova inkani kwabanenkani sele apply leyo power ke usuyayibona ke ipower manje yenzani isiyayidemonstrate ke manje ukuthi mina ngizokwazi ukungena kubalandeli bami ukhumbule la khona ama security khona stage manager khona ama assistant khona OMC na khona DJ kodwa use exercise power yakhe ke manje isiyayidemonstrate power ngeke ngayisho izolo lento ngizokwazi ukudlula khona ama bodyguard and everything ngizokwazi ukudlula cabanga ke manje ngoba ipower isiyayidemonstrate udlula kuma bodyguard udlula kuma security uyabona udlula ku MC uyongena DJ uba nepower yokwazi ukususa uDJ hayi inkunzi leya
Uba nepower yokwazi ukuthi DJ kungena yena bengena yena uyawuqala usiburuke wakhe bewuqala usiburuke uyasondela uyawuqeda uqaleni uyayiqeda bonke umuntu wavesane wathithiza ibizwa ngepower ke leyanto le ibizwa ngepower ke leyanto le yana and lento yenzeni lento isize ngisho ama event organizers ngoba can you imagine ukuthi bambona ukhona sebeyambona useyahamba bazoqala balwe because abachazelekile kwenzakalana bazoqala balwe abantu phela bamlindele abantu and abantu bakhokhile ukungena kwakhe estage uyisavile ievent ekhule ngesivinini uyisavile ievent mina ngiyazazi lezi zinto lezi mina ngihambile ngibonile ngizenzile uyisavile ievent ngokuthi nje akwazi ukungena stage lokho kukodwa kuyisavile event because bambonile abantu kanti vele khona bebezele yena kunezinto akuthathwa ngelukuluku nanani you calculate bekufanele mina ngokwami igcokama alikho wrong wonke umuntu yashawa isikhathi alikho wrong igcokama lapha ya alikho wrong sengiyabuya manje ngisakuZimdola ke manje uyabona ke mangikhuluma ngoZimdola ngenhlanhla uZimdola ngiyamazi umsakazo one talent elikhulu kakhulu futhi naye ucishabe into efana negcokama ucishabe umshovu wenkani ngoba hayi nawe uyayishova uyabona nje ukuthi uZimdola ngomunye unyaka eya kwipolitiki wathi esepolitiki ngithi kwathi sekiwe eParliament kwashoda uyabona athi mayesanela amalungu eNFP ngithi kwaba yihlale ezimbili ezamvimbela before ngene yena ushisho unkunzi lodwa waphinda futhi emsakazweni wabuya and wabuya waphinde futhi athi besakaza uzwe ukuthi hayi ke kusakaza ke manje kusakaza indlovukazi ke manje uyabona ke masikhuluma ngoZimdola kulesimo samanje bafethu asibe honest nakhona uyabona mfethu ukwenza ievent enkulu kangaka and uyenza unenhloso eyokuthi inhloso yeevent ukuthi kuzowina iquantum shothi yonke focus and concentration and noma yini ilapha kumuntu ekumele awine iquantum bafethu ilapha kumuntu and ukwenza ievent enje kuyabiza bafethu kuyabiza and I wish ukuthi ningang understand kuyabiza ukwenza event ekulolu yahlobo yonke into elapha imali enkulu siyawenza ama event siyakwazi lokho kuyabiza uyabona ama sponsors mfethu kuyithola isponsor mawusunasa isponsor lesi ulwela ukuthi ngeevent elandelayo kuphinde futhi kungene esinye isponsor ulwela ukuthi mayiphele ievent ayikhulunywe kahle ayingabi khona into ezogcekwa ngeevent ayingabi khona xa ngeevent so uyabona mangabe sekushaya isikhathi sokuphefuma kwegcokama belifonela ngoba hayi bebelifonela lona kuukuthi akafiki ngishare edweni mawuzoba na interview ufanele ungafikile baba uthi ufika usujula kumanzi te uyabona usufika uthi ungena kodwa usuya rephapha futhi fike lithi so ungatholakali kwegcokama kukodwa ngesikhathi iyayenza frustration yonto kulokuzana kubahleli bomcimbi kukodwa nje lokho mfethu lithi liqamba fika already sebethukuthele ukuthi yindaba sihluleke ukubamba isikhathi and abekho wrong lapho sebethukuthele bayakhuluma ke nalo ngokwendlela yabo nangendlela abayibuka ngayo ukuthi kulungileke mfethu ungabe usangena ngoba sisebenza ngale program le nathi khona iscore esifuna ukusishaya and sinama sponsors la ahlelekile siwahloniphayo and sisafuna amanye ungabe usangena wena ngenkathi sebeqala bengasanaki sebefocusa kwezinye izinto nokulungiselela ukuthi mase kuwinwa ikhantamo labaculi bazongena kanjani kanti nangu seyangena lo uyabona ke uma ngabe umuntu kade usumtshelile into mfethu and akhombisa ukukulalela kodwa angayenzi leyonto iyakuhlukumeza wena ngoba ubona ukuthi ukwenza isilima ukhumbule vele naye loya ngeni useshila ukuthi hayi ngiyangena manje sengishova inkani vele masushova inkani bakhona basuke sebezonyatheleka inkinga isitela sakho lesi ngenkathi sengena ke manje naye ubantu uZimdola ukwenze konke naye
eqale ethumela ukuthi aphuthunywe, eqale efike ekhuluma edeskini akhulume no MC, uyabona bechazwe MC ukuthi nabo uvele wangena njena asho nathi hayi ngeke ungijwayela kabi, useyiyela yena ngoba kusho ukuthi akabahloniphanga labantu kanti usebenzisa amandla akhe, uzimdola akekho wrong la.